nere malaken yam ka nasin kontin ba jome ba jaling tura menen yana magwas me dol toda me menen yana me adol nuara dol nuara ne me gor ke je shemane jen ban rai ke kwidem men ci to ka je kingum shoda lad ban jalinka gwaya ko bi kon kula tike kulu ko manan to genen gara me ke gara toda me jen wa badre wi ke juba chala do ne wa ti ke ngende jokko jen dang jokwi dero tilay yang men ke ngende tot kwirun ken wa shiga bat rewi ke juba ko kor kami sha ka kep wa ken sha ka kep ke sha ka yen dora shal ke mangaten ala mangaten area one it in kontin kep ka wa ke military officers ke military officers wa ken kap ka gwami mo sika ogwich ke kure ke sport ke nying entertainment ka alo waga kef ka nade agwan ngar mna ngar la ka gwiketin la neti di de wetin la neti to de wetin maybe young man chit ka tur mnen yen mo gwasan wa che we when mo gwada dan and mana na the gwitin of course anybody that we can add that we enjoy don't chemo manjin bo ke shai de mat ke shai she big deal wa kan te ka manga 10 jen gwada na we military officers we kan ke jikten wan gwada mo try you kept wa cover ke Saturday evening no mi kan ite mo de cha yen ke Saturday dong de ke tikin dang ro rete jen ko weekend mi chana kep ko jana cha ka luinke la na we luinke gwaza danen chinin weekend chika tok so mi weekend chika tok especially ka Monday de ka luin ala Monday we mean that jailat ko mi cha kep gwad mo ka ka ba ka tiang ko ka ba ka evening mi cha ga kep ka cha ka nang Pel ne rishop ko jendang dok widero they kept at one second year at the same time Reynadika because a gwasmi mo entertaining venue mela lat ni entertainment tin gwina ke video ne kure movie ni kala gwigitin la film ni kala gwigitin ngwat mo ne so ma shaga nango kana ngach jiwoch especially ne ko la shemanaken kana kon ngach ko kana kon ngach na sik dear midit and then chi mane young boy kaminen kon yal gwasme chicken case chicken resap shika we ka police station adial we kana gor me janu me kwada chayen like they're trying to find out chayen when again ko kan jene kan chi we kana uguni nge kure tan lo dien mlala dien ko shi we ke kure ke shi we ke move ni ke film ni ajen gwada na we ne kontila ji security we kan ge jitten you kan ne ya ne dia lo kan shu yen chen mi chale ngone jendang de kurero an gartor nen kon me wajen te gurun dangol badda karodien a shude shwale rat tut watch chi she mani kala do kan go everywhere gor kan gwada antetin but unfortunately kan jek ku kana la tijino mutira mutik information ka kwide mingeji mandana tuo ka jagwasman an young man me mishenen ki ana gwada guji don chinen tino na wa dai je report dai lar shemane number yen ambiya ka je ka tada na chalat ka je aken ko gwawo bi report mi rong bi ajeling mi jiramu mo mishi ret
shi gwada shi ngach ke shi jek ana gor ka jen ojen de roi ke shi mane de ka jek ka number me 09 2 5 1 6 3321 de ka jek ka number mishit kana mana bak benung ya gwa ko biya ko nen number mo man biya jingni ka ya number to gwa me lo re wiki juba biya jek biya number me biya je sugar pin ana brand be goro ba right ka she mana mi jira mo mi she ngaje gwa dan dong de rejectin ani the control authorities by the way kan goro big right kana like de kana alarm dan ne herode but no be kon ka reality chana iladana la kona ngini shang misha na cha ka special misha na wo target misha target kaman ga teno kane the content shoko janda ndio gudaro la joje no kan ngana to den joje no de kan ngwankur de kan ngwardian mishajen de nan ka jongle de kan ka penal ko kan go the content ko teten ki de kan ngbo ka dor shal kamo western equatorial state ko janta da latke den joje no misha ko je kan na di misha je ga den ti de kan ngwardian ta kula muti ka information ka kwide an dole pa yenen en kene di ala ko ken de yen information mo den jago bayan haje family members anyamo bi angaje ne sijen karwa da sha yen shi men shale ene ko jandang de kwide of course mi kene mo shi dwar shelat da ci go don gwadan je katin but man naje lon ho jenan wona na mi sana sha ka ka ana la take mission meten wana makaka ne ko na kapkana ko sha da kam na gwan ginatin ko gina kai kure shi writing no de na de kai yen ana de ga palwe but te ga to mai dan de je ko pende kon chana ga ngaj bone te ga gare ya kaf shi ka we cha ko jing ne ka jongle ana sha ga nan na ka kobo cause lare shi gane kon kap na shi kan de peken go ne te ka ba nan ba ji no kan ga criminal but shi criminal by the way ka yang mun to guni kan ga kuro ko do rum mutala je de stv ke tale gwam dere gutin la je ne ko tok tang ben buwe guch yo bu kulo lu njokchin especially me na de mete ka shin ban mi kan ya target ce ga men chalen gwada mo ya beje ko gwada ran gu kan kuro ten kan gwada kan film minutin tale je lat katan nere kono yang ko anike mastam la kan kalel gwaradien bara wana ke gwata mo ana chimo che chuang ke chimo go ajen ko na jogo nodi miti ran kan ngai kamana le rode ka goro bi kan information mi jidid bi kan ngun ana te ga ne ti some information ngun gwata me kan ne kan ne ti kono na shi mane dole mo de ga ka tai ga military prison ke gada de jan gwada dana chaglatin mitiram ci dur ci la nan kan gwada man de kan wuce kan gwada man mala was pado dol ka gan ware jallare gone ko na mene me bech ko mi chagat cha kabla gor ba ngaje no ngulero so ajen nan ci to gane me enen nyaga je kan ko ken